Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Ka Khasi Students Union haga nyutrik benai nok pra arjar khat pra kalakan mau puram ya kalungku sniap ba arp sausnem jong ba bul en lengdo ubalong Presiden Barim Kaseng nadu usnem khat khandai spa proposal hadu usnem khat khandai spa propagandai dak ba penlong ya kajing lek kai football Hamadan Malki Shillong. Kajing penlong jong gani kaseng ya gani kajing lek kai football kalong ru kum shibenta ban rakhi kajing ya lenti ka ba sau usnem jong kaseng ban yakun ya ki dauba jong jait ban riu. Ya kani kalumpung ya lek kai football balapnya dak KSU Malki Circle latip kum ka 8th BN Lengdo Memorial Open to All Football Tournament. Kajing kun final ban ya kini ya ka nam la do hakani kasngi kalalong hapadeng ka Khasi Students Union Giant Hills District Unit persya ya ka Sanrngeu FC.